Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, ponovno je čas za rubriko, ki jo posvečamo založbi Kiara. Predstavljamo njihove knjige in ravno prejšnji teden smo predstavili tole knjigo Sinhroniciteta, prebujanje celote avtorja Adriana Predraga Kezeleja. In v bistvu danes bomo pa poslušali oziroma bomo pripravili intervju z avtorjem, tako da se boste lahko še iz njegovih oči takole malce upogledali v tole knjigo, kajti gre za zanimivo knjigo, ne? Marsikateremu izmed vas se je najbrž že zgodilo ali pa je vsaj poslušal od ljudi, kako govorijo o raznih nenavadnih, fascinantnih naključjih in kako se je nekaj zgodilo, naprimer, ne vem, da je nekdo hodil po cesti, ravno razmišljal o Marjeti in v tistem trenutku ga je Marjeta poklicala in ga vprašala, če bi pazil njenega pudlja, in ravno takrat sta prišla mimo dva človeka, vsak je imel svojega pudlja, in kako je res to neverjetno naključje. Vprašanje je, ali je to res naključje ali gre morda za sinhroniciteto. Tako da o tem in še o marsičem drugem govori tale knjiga, zdaj pa, kot rečeno, pogovor z Adrianom Kezelejem, ki je to knjigo napisal. Adrian, lepo pozdravljen. Pozdrav Maša, pozdrav slušateljima, gledateljima. Adrian, za začetek takole, ko smo se pogovarjali z založbo Kiara in so rekli, da bi radi predstavili tudi eno tvojo knjigo, so imeli oni v mislih eno drugo knjigo, pa sem jim jaz rekla, kaj pa, če bi predstavili sinhroniciteto? Pa so oni rekli, ne, mi bi raje eno drugo knjigo, potem si pa je ti rekel, da bi rad predstavil to knjigo. A je to res? In če je to res, a je bila to sinhroniciteta? To je res, dakle, ja sam isto predložio tu knjigu kao i ti. Može se reći da je to bio sinhronicitet, naime, ideja sinhroniciteta je da se slične ili iste stvari događaju ljudima u isto vrijeme, tako da vrlo često ljudi misle iste stvari, gledaju na istu stranu, povezani su na neki način i onda se događaju to što mi zovemo kao slučajnost ili sinhronicitet. Međutim, u prirodi stvari je zapravo sinhronicitet više pravilo nego iznimka. Ljudi misle da je sinhronicitet nešto iznimno i čudno, ali kad malo pogledate kako se stvari događaju, onda vidite da je to doista češće nego da ga zapravo nema. Mi smo kao ljudi mnogo više povezani između sebe i isto tako sa prirodom, nego se to na prvi pogled čini. V bistvu je potem tako najbrž, da bolj ko začnemo prepoznavati te dogodke in sinhroniciteto, pogosteje to vidimo in na koncu se to kar preliva eno v drugo najbrž. Tako je, jer kod sinhroniciteta je izuzetno bitna pažnja, dakle ono na što usmjerite pozornost, to raste, ali to nije samo psihološki fenomen, to je i fenomen stvarnosti. Dakle, sinhronicitet pripada jednoj drugačijoj paradigmi nego što je to prosječna paradigma u kojoj se smatra da je vanjski svijet nešto zasebno, a unutarnji svijet opet neka naša subjektivna stvar. Sinhronicitet pripada paradigmi, dakle, koja nas sve gleda kao na iskustvo. Mi zapravo o vanjskom svijetu i ne možemo znati mnogo, mi samo imamo iskustvo vanjskog svijeta. To znači ono što mi znamo o vanjskom svijetu je samo naše iskustvo. Dakle, imamo iskustvo vanjskog svijeta, imamo iskustvo unutarnjeg svijeta, sve je zapravo iskustvo. I unutar toga je bitna stvar svjesnost. Dakle, povezanost između tih događaja unutra i vani je stvar svjesnosti. Koliko se vi na to usmjerite, toliko će to biti jako i toliko će imati vrijednost. Ukratko rečeno. In zato je tudi najbrž podnaslov knjige Sinhroniciteta, prebujanje celote. Ker ko se začnemo prebujati v celoto in zavedati, da smo v bistvu del celote, potem lahko začnemo sinhroniciteto v bistvu tudi aktivno uporabljati. Ne? Tako je, to je u biti preduvjet, jer ako ljudi gledaju na svijet oko sebe kao na nešto strano, nešto što nije dio njih, u tom slučaju sinhronicitet neće funkcionirati. Onda ćete biti u svijetu nekakvih utjecaja, tražit ćete nekakve razloge zašto se dogodilo nešto izvan vas, bit ćete pod utjecajem bilo straha, bilo očekivanja, bilo nekakvih svojih uvjerenja. Dakle, sama način gledanja na stvarnost se treba promijeniti da bi sinhronicitet bio uspješan. A ta promjena je upravo taj osjećaj da nismo sami, da nismo odvojeni od svijeta, makar nam se čini da zauzimamo ovaj prostor, ovo tijelo, ovu svijest,
Ali evo, granice su zapravo puno maglovitije, puno fleksibilnije nego se to nama čini na prvi pogled. In v bistvu najbrž tudi ni zdaj že vsaka stvar sinhroniciteta, ker dostikrat ljudje želimo videti nekje znak in potem vidimo znake, kjer jih ni. Ne vem, ura je 12:12, Franci me gotovo ljubi. Ni tako preprosto najbrž, ne? Ni vedno tako. Pa stvar je u tome da, budući da su ljudi svjesni sinhronističkih događaja, ljudi jednostavno pokušavaju pronaći nekakva pravila. Znači nekakav sistem, metodologiju po kojem se radi i to su obično jako pojednostavljene šeme. Iz tih pojednostavljenih šema izviru onda i praznovjerja, recimo ako vam pređe crna mačka preko puta, to je sad loš znak, a nešto drugo je dobar znak. Dakle, to su sve nekakve prilagodbe koje su ljudi napravili, ne bez razumijevanja prave interakcije koja je mnogo dublja. Inače, pišući ovu knjigu, ja sam dosta proučavao jednu staru tradicionalnu znanost iz Indije koja se zove Nimita i koja je vrlo zanimljiva, jer iz nje točno možete vidjeti kako su te recepture koje su nastale, ajmo reći, za mase, samo prilagodba je pojednostavljenje, dok vi zapravo ako pristupate dubinski tim znakovima i svom odnosu sa prirodom, možete sasvim drugačije to protumačiti. Ne znači crna mačka uvijek da je nešto loše, niti ta provizorna pravila koja se spomenula, dakle ako je ovako i onda je onako, neće funkcionirati uvijek i u svakom slučaju. Dakle, uglavnom neće funkcionirati. Ono što funkcionira kod sinhroniciteta je jasna namjera koju mi trebamo imati, ali s druge strane spremnost i otvorenost da prihvatimo svaki odgovor. Jer, recimo, najveći problem koji nailazim kad radim radionice o sinhronicitetu ili pričam s ljudima o tome, je upravo taj koji si ti spomenuo, dakle neka vrsta projekcije. Dakle, ja to želim i onda to vidim. I da, to se događa jer zapravo izbrišete iz svog vidokruga sve ono što ne želite vidjeti. Dakle, sinhronicitet zahtijeva jasnu viziju vašeg pitanja, ali isto tako i spremnost da prihvatite negativan odgovor. Jer priroda će ponekad reći vrlo jasan ne, reći ne idi tim putem, nemoj se kretati u tom smjeru. I čovjek mora biti spreman to prihvatiti kao vrijednu informaciju koju treba uračunati, ukalkulirati u donošenje svojih odluka. Ni vedno tako, odgovor ni vedno takšen, kot si mi želimo, kot najbrž tudi sledenje sinhroniciteti ne pripelje do izpolnjevanja naših želja, ampak pripelje najbrž do nečesa drugega. Kam v bistvu pridemo, če se začnemo odločati na podlagi sinhronicitetnih dogodkov, če sledimo sinhroniciteti in življenju? Pridemo tamo, kje moramo biti. A tamo gdje moramo biti nije uvijek tamo gdje mi želimo biti. Zbog toga jer su naše želje vrlo često uvjetovane određenim načinom života, svjetonazorom, ako baš hoćete i indoktrinacijom kojom smo izloženi i mi recimo danas mislimo da je jako dobro da želimo imati tu i tu stvar i onda idemo u tom smjeru, ali svemir zna bolje i onda nam to ne ostvari tu želju. Ja? I tu sad zapravo opet dolazimo do tog kontrasta, odnosno do jednog paradoksa koji u duhovnosti se često zloupotrebljava. Nekad će vam reći, gle, ti možeš ostvariti sve želje, kaj god ti padne na pamet sve možeš ostvariti. To jednostavno nije točno. Ako funkcioniraš u skladu sa cjelinom, onda ćeš sigurno u jednom trenutku prepoznat da su tvoje želje ponekad pogrešne. Baš kao što sad znamo da, ne znam, prije 20 godina kad smo bili djeca smo htjeli nešto što pakat nije bilo dobro za nas, ali mi smo to jako htjeli. Tako isto i sad, mi jako hoćemo neke stvari, ali pitanje je da li je to dobro za nas. I inače, kad donosimo odluke, bilo bi izuzetno važno da uračunamo sinhronicitet u tu priču. Jer mi donosimo odluke najčešće na osnovu ili zdravog razuma,
rijeđe ili češće na osnovu nekih unutarnjih osjećaja koji nisu uvijek čisti, nije to ono uvijek intuicija, makar bilo bi super da znamo prepoznati intuiciju. Ali ti unutarnji procesi, dakle i zdrav razum i intuicija, oni mogu biti na neki način zatrovani upravo tim psihološkim efektima, našim projekcijama, željama i jednostavno ne funkcioniraju do kraja. Sinhronicitet se pojavljuje kao, ajmo sad reći, makar mi to nije draga riječ, ali nekako objektivno mjerilo. Mjerilo koje nije toliko pod utjecajem vaših projekcija. Jer ako, na primjer, evo da se vratim na ovo pitanje, da li je ovo tehničke smetnje koje smo imali prije pripreme intervjua, da li je to sinhronični znak da intervju ne trebamo napraviti. Dakle, ne. Da bi se to moglo tako zaključiti, moralo bi biti barem 3 do 5 znakova, recimo, koji bi se ponavljali. Celina uvijek tako funkcionira, ona vam nikad neće dati samo jednu informaciju. Jedno ko nijedno. Ena ni nobena, ja, rečemo tudi mi. Ja. Znači uvijek sa više strana će doći informacija o tome da ta stvar nije dobra, znači da trebamo razmisliti o smjeru kretanja. Tako da sinhronicitet nije suprotan sa recimo upornošću koju ponekad moramo pokazati, jednostavno preći preko prepreka. Ali ako se one gomilaju, ako stvarno ih ima više, onda treba malo razmisliti i pitati se, dobro, čekaj, što ja to radim, je li to stvarno dobro ili možda bi bilo dobro da skrenem malo nekim drugim putem. Ja. In omenil si tudi intuicijo, ker dostikrat slišimo, ne sledite intuiciji. To slišimo precej pogosteje, kot da bi kdo rekel, sledite sinhroniciteti. Pa se intuicija in sinhroniciteta lahko tudi povezujeta? Da, oni su povezani jako duboko zapravo. Međutim, kod intuicije je upravo taj problem što ju je teško prepoznati naspram nekih naših drugih želja i potreba koje imamo, a koje su onda u skladu sa našim uvjerenjima, svjetonazorom i sličnim stvarima zapravo su uvjetovane. Ne? Tako da netko može reći to je bila intuicija, a zapravo je bila samo nekakva prikrivena unutarnja želja koju taj čovjek hoće napraviti. Da bi intuicija funkcionirala, morate imati pročišćeni duh tijelo sustav. I to je sad jedna dodatna stvar koju ljudi često zanemare. Znači, je ok slušati intuiciju, ali ako postoji stres u tijelu, ako tijelo ne funkcionira dobro, ako nema koordinacije između duha i tijela, dakle ako nema stvarno duboke ravnoteže koju mi živimo kao ljudi, tada će intuicija biti nefunkcionalna. Ona će zapravo davati informacije koje su iz podsvijesti i koje su zapravo preoblikovane, preobučene naše vlastite želje. Inače, kad bi duh i tijelo bili u ravnoteži, da, intuicija bi trebala davati iste informacije kao i sinhronicitet i zapravo vam je sinhronicitet neka vrsta testnog područja za intuiciju. Ja? Puno je lakše primijetiti intuiciju, to su naši unutarnji osjećaji, neke misli koje dolaze, ali mi ne možemo biti sigurni jesu li one stvarno ispravne ili nisu i zato ih testiramo sinhronicitetom. Moje je recimo pravilo da najprije pogledam svoj unutarnji osjećaj, odnosno najprije zdrav razum, to je prva stvar, to je osnova, onda unutarnji osjećaj, a ako unutarnji osjećaj ide suprotno od zdravog razuma, vjerujem unutarnjem osjećaju, a ne zdravom razumu, što je malo kontra, ali tako je. I onda ide test sinhroniciteta. Ako sinhronicitet kaže suprotno od intuicije, vjerujem sinhronicitetu. Dakle, sinhronicitet je konačni amen daje na odluku, ali ide tim redom. Zdrav razum, intuicija, sinhronicitet. No, jaz sem zdaj dobila eno informacijo, ki ni bila ne od zdravega razuma, ne od sinhronicitete, ne od intuicije, ampak od režije, da moramo oglase. Tako da hvala, Adrijan, za enkrat, po oglasih pa nadaljujemo s pogovorom. Se gledamo. Smo že nazaj in še vedno se pogovarjamo z Adrijanom Predragom Kezelejem o knjigi Sinhroniciteta, prebujanje celoti oziroma o sinhroniciteti na splošno. Tako da, Adrijan, ponovno pozdravljen. Pozdrav. A bi ti rekel, da je v bistvu tale knjiga Sinhroniciteta dober vstop v tvoj opus, ne? Ker napisal si že okoli 50 knjig, pa za nekoga, ki morda se še ni srečal s tabo, je to primerna prva knjiga, recimo? To je jako teško pitanje,
ali rekao bih da, zato što govori o nečemu vrlo praktičnom, znači nečemu upotrebljivom, to je istovremeno i udžbenik. Možete proći kroz neke korake upotrebe sinhroniciteta u raznim fazama. Također na neki način oslikava i prikazuje put u ono što se zove duhovni razvoj ili razvoj osobnosti. Recimo knjiga govori o četiri faze kroz koje prolazi svaki čovjek, to je faza žrtve, faza kontrolora, faza prihvaćanja i faza duhovnog stvaralaštva. Dakle, na neki način knjiga daje jedan dobar, zgodan pregled u to što nas zapravo očekuje kad krećemo u to jedno istraživanje ili pustolovinu razvoja svijesti. Međutim, ima ona i vrlo napredne aspekte, ovaj podnaslov buđenje cjeline je dosta bitan zbog toga jer nam ukazuje na one nekakve konačne ciljeve tog osobnog razvoja gdje naša osobnost, naš mali ja, recimo tako kažem, postaje sve manje i manje značajan i dolazimo u situaciju kad živimo cjelinu, kad cjelina kroz nas se počinje kretati. U biti ta ideja buđenja cjeline je na neki način suprotna onome što ljudi misle o duhovnosti. Dakle, obično kažu da se ljudi bude, jel? Da nekako se mi probudimo, da smo mi probuđeni. Zapravo je suprotno. Mi smo uvijek isti ljudi, ali u nama cjelina ili spava, ili se budi, ili je probuđena. Ne? Tako da u biti knjiga je, da, mogao bih možda reći da, to je odlična knjiga za ulazak u moj opus, jer obuhvaća praktično sve aspekte onoga što inače radim, a radim dosta toga, jel, kao što znaš. Ja, sem redna obiskovalka, lahko rečem. Drugače pa, Adrian, kdaj si ti prvič ozavestil, recimo temu sinhronicitetu? Kdaj si se ti srečal s tem pojmom? Pa sa pojmom sam se sreo još u mladosti, isto sa samim iskustvom, jer kao što sam rekao, slučajnosti su nešto što svi primjećuju i onda shvate da nisu baš takve slučajne, da postoji neka unutarnja povezanost. Još tamo u mladosti kad sam čitao Junga, inače je sam pojam sinhronicitet kovanica koji je napravio Carl Gustav Jung, jedan od poznatijih psihologa, psihoanalitičara, koji je radio na objašnjenju tih pojma, ali dobro sa psihoanalitičke strane. Radio također na generatorima sinhroniciteta koji su jako zanimljivi. Ja se sreo zapravo sa njim preko I Jinga. To je jedan kineski generator sinhroniciteta koji je dosta popularan. A u vezi toga mogu reći da recimo ja sam pokrenuo barem 2 aktivna generatora sinhroniciteta. Jedan od njih je Sinhrozona, to je online servis koji je besplatan, na koji se može svako uključiti i ljudi koji su unutar tog servisa međusobno jedan drugom odgovaraju na pitanja koja ne znaju, dakle pitanje se ne zna, ali oni koji odgovaraju koristeći sinhronicitet, možda i intuiciju, i Sinhrozona funkcionira već, ja bih rekao, skoro, mislim, oko 20 godina. Malo se preoblačila, kako su se internet, kako se mijenjao, kako su se kompjuteri napredovali, i tako sad imamo zadnju verziju. Dakle, Sinhrozona je jedan praktičan primjer upotrebe generatora sinhroniciteta, a drugi je Synchrolab koji je baziran na znanju o labirintima, koje su opet posebna priča. Enga imaš, ja? Katerega imaš? To je 10. labirint ili tradicionalno poznat kao Ganeshov labirint. Da, on je namjerno iza mene jer sam znao da ću ga negdje spomenuti. Dakle, labirinti su vrlo moćni zapravo nekakvi energetski obrasci koji u biti potiču sinhronicitet. I oni koji rade sa labirintima, bilo da prolaze kroz njih, bilo da koriste sam Synchrolab kao metodu, znaju da labirinti imaju tu mogućnost na neki način nama probuditi receptivnost, prijemčivost za sinhronicitet, kao da postajete spremni više i lakše vidjeti sinhronističke događaje u svom životu. In v bistvu o labirintih govori tudi ena čisto specifična knjiga, ki jo bomo morda kdaj drugič tudi predstavili. Zdaj pa mogoče eno vprašanje za vse tiste, ki bodo tole poslušali, pa si bodo mislili,
Pa se to je čist noro. Kako naj jaz kar zaupam nekim dogodkom, ki se kar dogajajo in jim kar sledim, namesto da bi uporabil svoj zdravi razum in informacije, ki so mi na voljo. Kaj bi rekel tem ljudem? Vježba čini majstora, to bi rekao. Ako majstor vježba, naravno. Dakle, sinhronicitet je stvar u koje nas niko nije učio. Nas uglavnom uče zdravom razumu, a i to nas nauče na pola, ne? Dakle, nema baš puno zdravog razuma, ali to je ono na čemu se bazira naša cijela paradigma, cijela naša civilizacija. Dakle, u školi će vas naučiti, ili bi vas bar trebali naučiti, razmišljati, slagati logičke konstrukcije koje su po pravilima logike ispravne i na taj način bi vi trebali donositi svoje zaključke. Kažem, to je isto na pola, međutim, problem je u tome što svaka logička konstrukcija uvijek zavisi od informacija koje imate. Ako nemate dovoljno informacija, možete, ne znam vi kako, biti spretan u zdravom razumu, ali nećete donijeti dobre zaključke. Naš um je ograničen, on jednostavno ima ograničene sposobnosti, ali isto tako i ograničene informacije. I zbog toga se većina ljudi zapravo oslanja na unutarnje osjećaje. Dakle, naši osjećaji su ti koji nas zapravo vode u nekom ljudskom smislu. I tu je također pitanje vježbe, koliko ćete vi dati težine zdravom razumu, koliko osjećajima, ali tu onda nalazimo ovaj problem koji sam prije spomenuo, intuicije, čistoće živčanog sustava, duh tijela, stresa i tako dalje. I na kraju imamo sinhronicitet o kojem nas apsolutno niko ništa ne uči, koji ostaje potpuno izvan toga. Dakle, ti ljudi koji skeptično gledaju na sinhronicitet jednostavno nisu dovoljno informirani. Ja bih predložio svakome da krene u malim koracima. Dakle, ne morate sad odmah povjerovati Adrianu ili knjizi i reći sinhronicitet zna sve odgovore. Ne? To na kraju krajeva i nije točno, ne zna sve odgovore. Uvijek postoji, to je recimo jedna zanimljiva stvar, ljudi nekad pristupe previše otvoreno tome, kad krenu, povjeruju tu stvari, onda misle da će preko sinhroniciteta dobiti sve što god pitaju ili požele. A u biti cjelina uvijek funkcionira tako da iz vas izvlači ono najbolje. Dakle, cjelina će vas natjerati da vi mislite svojom glavom, natjerat će vas da vi napravite sljedeći korak, natjerat će vas da vi budete kreativni da bi dobili podršku izvana. Dakle, nikad to nije dar s neba, to je uvijek neka interakcija, komunikacija i tu komunikaciju treba naučiti. Problem je u tome, kažem, što nas niko to ne uči. Evo, imate knjigu sad, pa krenite korak po korak i probajte. Ne morate odmah sve baciti na istu kartu, ali mali koraci i ako funkcionira, ok, ako ne, onda ništa, ali ja jamčim da će funkcionirati. Odlično. Za konec, Adrijan, ker nama zmanjkuje časa, komu bi priporočil to knjigo in kdo se ji najraje izogne? Kdo se izogne toj knjigi? Komu bi jo priporočil in kdo se naj ji izogne? Ja, tako oboje. Ok, preporučio bi doista svakome ko želi unaprijediti svoj život, ali što se tiče izogibanja, tu stvarno ne znam. Mislim da je knjiga napisana dobro i svakome bi preporučio. Dakle, ako želite unaprijediti svoj život, to je dobra stepenica, dobar način da to napravite. Odlično. Hvala, Adrijan, za tvoj čas, da smo še s tvojimi besedami slišali malce več o tej knjigi. Seveda pa sama knjiga zasega še toliko več vsebine, tako da vsekakor priporočamo bralcem, ki želijo izvedeti več. Hvala, Adrijan, lepo se imej in se slišimo še kdaj drugič. Tako, hvala tebi, Maša. Čau, pozdrav. Mi gremo zdaj v oglase, po oglasih pa nadaljujemo z oddajo. Se gledamo!